Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Enteng, sino ti kasasaom iti cellphone mo? Ay, ni Kwarog ta saan pa'y kano ang makasangpay? Ay, ada siguro pa ka kumikuman na. Iso asaan ang makasangpay? Noan niya nga tamot ti pakakumikuman na. Awan pa'y maibaon nga pastor itinwang. Ay, maragsakan mo't ni Badong, no saan ang makasangpat ni Kwarog. Ta iso, ti mangipasada iti tricycle na. Unan niya. Isugayam ti mangipaspasada iti tricycle ni Kwarog. Na. Apay an naragsakan ka? No iso ti mangipaspasada iti tricycle ni Kwarog? Si kamot. Saan mo't? Asino ti kinasaom iti cellphone mo, ta nagdardaras ka nagrubwa. Pasahero, timawag. Agluganda ka na. Imbag man, tada number mo kadagita pasaheros. Ha? Ay, kwa. Naira na lang mo ta. No, adda may lugan ka. Kit itad ka, tinumber ka, tawagan da. No, kaya da kapag luganan. Kasyay. Mala, gumatang kanto nga rod iti si daan tainton aldaw. Jak agluton tamapanak ijay bangkag. Adupay mga min, jain na po'y ijay kaldiraw. Malaway. Sige, tinakad. Na, mapankan ngam di mo pa'y inibusti ka pa, Ha? Apay, adapay aya. Sige, tarub ubag. Tasayang. Sakbay mapana. Ay, nasayata dakan pare. Makapantay di kunkunak Aristobar. Ijay ili ka dita, jay paray. Ije igid. Nagpipintas dagita servidura na ko naman. Ay, sus. Pag mayatan ti adda tricycle na nga aramatin pare Nalipatak pa asikat ti mangipaspasada iti tricycle ni Kwarog. No saan ngayon palagip ni Banang. Iso ngay nawagan nak nga adda papalanta paray. Yes! Kumpare gusto gider. Friends forever ko naman. Ay na. Day taman tayo kunada partners in happiness. Intagarod ag happy-happy. Anya ka diti order yo, tatang? Di nakawawagan iti tata. Kapitan ko nam kanyak. Ken siyak mate ni driver baday. Kunamot kanya. Sana bagay day tatang. Anya nga ron ti order yo, kapitan ken driver? Anya ti specialty yo dito, Miss Beautiful. Pinapaitan abaka, kapitan. Di kang hinaan nga arak, katay nabayag atapay. Asus! Naimas day dya klase ti tapay. Ay, ada tapay yo dito, Miss. Isu ti kadwan nga order da dito'y kapitan. Tapay ken pinapaitan. Ay, day tangarudon ti order mi. Aldawa, ngam awan pa'y mo dahi abadong. Ay, awan opisina ita. Ang awan mo't ni Enteng. Ay, napanan nga tanday dya a tao. Ay, rimwarman nga tan adi nagpakpakada kanyak. Ni badong kumad, imbagak agumatang ijay ilay iti si daan bay. Ta saan akon nga agluto, takagap-gapok lang ijay bangkag. Ay, kayat mo asawan maray. Orayam ti isang pot na asidaan yaw. Day tatimbagakan kwa na, tanapana nga rod ijay bangkag maray. Ay, saan nga ta? Nga adda na pananda Enteng ken Badong? Nalabit akasta, maray? Ay, naimas ti tapay. Pati pinapaitan na imas mate titimpla na. Agawin sa ka din. Maulawan ti kararwak. Ay, sige man paray. Kabalak pa mate ti ang maniha. Inta, karudan. Nuday tati kayat mo. Ay, napsuga. Ay, uray siya mo paray. Nagsuga. So nga agawid ta kiting. Inta maturaw. Sigurado nga. Agbaner buwerte urok no kasta. Ay, laki diya paray. Nabsog ti boksay. Isa mayat ti turaw. Makapasadan no kastoy paray. Umaitan ko manin mo awan ti
Ubra. Awan opisina yung barangay hall pare. Mada opisina ta. Dito yung restaurant. Ay, banta jay servidora ta. Bayad ta. Ay, tay cheat me, Miss Beautiful. Dayta nakasurat di tabasit a papel, kapitan. Ay, baga mo. Eh, saan ko nakita ang papel? Sa ngaribaw, kapitan. Ay, sa ngaribo. Dahil tati sa ngaribo. Keep the change. Keep the change. Awan mabariyam, kapitan. Ay, next time tungaron mo, may kami tumanin. Umay kayong tungarod manan, kapitan. I promise. We will go back here. Naimas di papaitan kan tapay yung. Ayan tim pagatang ko amasida. Malumaon, anyat urasan. Ay kat kasla mo lang oras si di kalma na. Ayan ti masida kunak tamabisin na kaun. Nabartag kang saan kamot nga agat arak. Sana mga mininom mi di arak. Isasanak nga agat arak. Apay nga rod nabartag ka. Ay, diyan ka mo. Sana ka nabartag. Mala, maturugan. No my God, bartag ko ako na. Ay sinalbag. Ha? Awan ginatang mo amasida. Kat naggapuak pa ije bangkag. Inak man la gumatangan iti corn beef. Sana ka nung agat arak. Ay, mayat man gayam titapay. Ay, basang lakwan nakman iti corn beef. Taawan mo't insangput ni badung ko amasida. Ha? Nabarte nga main. Nagloko mo't tanday taata badong. Nagpagatang ka ngam di nakagayam inggatangan, nana. Masuro na nga raw. Ti pagsidaawa. Saan mo't anasanger ti angot na? Saan nga agat ara? Ngam nabartag. Ha? Arak laang mati amok amakabartag, nana. Ngarod tanong mabartag ni badungkaw. Nagsanger ti angot na. Ngam ita, saan ba? Imposible day taa. Nabartag, asaan nga agat arak? Masapol ngagsarita kami itinalapat inton mausawan. Anya nga taaya tinakabartekan na. Naggapgapwam aya, inteng. Tadi ka pa'y nagpakada. Nabartag kan samay. Alangan nga ipakada ka mapaanak ije restobar nga yan tinapintas a servidora. Anya ti iday-daya mudom mo. Ay, maturog. Oops. Ay, mabit lang, inteng. Nabartag ka, ngam saan mo't anasanger ti angot mo? Kasano ko man nabartag sa anak mo't nga imininom iti arak. Saan mo't nga agat arak nga agpaiso? Saan anasanger? Agam, apay ngay anabartag ti itsuram? Makaturturog ak. Napanan. Kadwa na nga ta ni pari badong. Maray, ada ka din ni badong mo? Adan maray, ngam mas daawak ta nabartag. Ngam saan anasanger nga agat arak. Ay, uray ni inteng. Nabartag ngam saan anasanger. Iso amas daawak mo. Anya nga ta tinakabartekan da. Ay, ingkaman kita ang dagiti bulsana, ken sa upem no anya ti angot na. Kastamot ti aramida ken intahing. Taapay maray, apay akita pay ti bulsana. Ay, amangan mo't no nabartak da iti maiparit a droga. Ay sige maray, inangarudan. Amangan kit dino nagaramat dang agpaysaw. Apay asaan da anasangang. Awan mo't ti makitak akarkar na dito'y bulsa ni badong. Daytoy laeng mauwali na. Angam, apay ngay nga awan tinapasadaan na.
Anya tira ramitan. Sa upam sa mo tingiwat ko Anya ti ininom mo, taapay asaan ka na sangar. Apay ay, tininom kaw. Danom, tininom kaw. Makabartek ayamot ti danom. Kano na bartek ka si Mangpag? Kat sa anak mo tanabartag, kunak lang harudan. Adda sa bali nga angot mo, ngamjak amon no anya dayta. Mamati ka kadiitan, at sa anak ngay minom iti arak. Anya nga rod ti ininom mo anak kabartekam, abair. Awan kunak lang harudan. Awan mo't tinakitak iti bulsa ni Badungkaw, no saan laeng ati wallet na nga awan karga na akwarta, maray. Amukon no anya ti ininom da. Imbaga nakadikan ka ti ininom da, maray. Ay saan? Ang idisinay up ko, wenno inangot ko tingiwat na idi nakaturog. Agat tapoy, mate. Kasta ka day, na sa dino nga tangay tinapananda na ginuman iti tapoy ako nam. Ay, day tati saan ko nga amo, mare. Nalabit akabarbaro apaginuman. Sa dino nga tangay day ta pagiinuman. Ay, awagak man dagiti gagayam ko. Taagda magakman kadakwada. Hello, friend. Ay, adda ka di ammom apaginuman nga agi sa serve iti tapay di ta ilay. Ha? Kabarbaro aresto barko nam. Adda tapoy da, friend. Kasta ka day. Ay na, agyaman ak iti impormasyon nga impaay mo. Sige nga, Rod. Bye! Adda ka no kabarbaro aresto bar ijay ilay, mare. Agi sa serve da iti tapoy. No kasta, mapanda iti resto bar. Anya pa'y ngay no di kasta. Ay, agpaisuro akman iti makaamong agaramid iti tapoy. Ta imbes mapandagumatang iti tapoy ijay resto bar, syaklaengan ti paggatangan da. Alaman nga rod, maray, uray siya mo ti serbidura. Ay, wain maray, duwata a serbidura da. Amangan no nangina pa'y tilako da at tapoy ijay. Win ka no nga road, maray, talaga anangina. No kasta, maray, napan ka iti ayan ti gayem ma. Ay, wain, nagpaisuro ak nga garamid iti tapoy. Ay, nalaka mo ilagayam. Tanasumok mo nga minin da kapitan ken badong ti mapan gumatang iti nangina at tapoy iti may sa aresto bar ijay ilay. Amangan no saan lang at tapoy ti gagara da ijay, maray. Anya ti kayat mo asawan, maray. Nadamag ko ang napipintas kanuka dagiti serbidura da ijay. Anya? Ay, panagkunak. Dagi jay serbidora nga agpaisaw ti gaggagaraan da ijay. Jak amu amaray, ngamday tamot tinadamag kaw. Maray, adda ka di putik, wano dakkel agarapon mo. Apay, maray. Agarami dakon iti tapoy. Imbag lang nga iso ti inuman dagiti asawa ta. Sige, maray. Biro kak manjay dakkel agarapon kaw. Tayag ko ijay balayaw. Takita mano kasano ti panagaramid mo iti tapoy. Ay won, maray. Yapoy ko pa'y ti bagas nga aramidan ta atapay. Ay, huston to numalutaw. Iyag kunto ti dakkel agarapon. Sige, maray. Saan nga minkat nga umanay tay may sa agarapon ka? Alangarod, maray. Taugasak pa'y ti garapon, tanabayag asaan anausar. Aday ta, naikargatan iti dadakkel agarapon ti binubudan ta nga innapoy. Kahit inton agtubog day ta, sagatan ti danom na, maray. Wen, maray. Kat kabayatan abu may bayag di tagarapon, uming-ingal mat. Ikabil iti butay?
Mabalinan nga inuman? Ay wen amare. Kasla araken. Ngem, saan anasanger ti angot na? Alam maray, taintundan ni mabalinan. Siputan ta da kapitan ken badong ko. Numapandamanen iti nasao aresto bar. Ay talaga akas ta ti aramiden ta, mare. Imbag pa'y jay duwata ang mga la iti kwartada. Ngem ti ipanda ijay resto bar. Nga ruda, lalakay dan. Ngem na usem da pa'y laang amapan iti resto bar. Mas daw danto no makita data ijay. Di daam mo asip-siputan ta ida. Dandanitan iti resto bar, napagsyatan iti tapoy. Kasino nga tati sumarsaruno at tricycle pare? Nagpartak, nagpataray. Sus, inuburti ka na tan. Ha! Ay, nagsantong iti sangot agad. Yay. Dabanang kan marituyang di bima ba? Ha! Ay, sus. Agbuelta kayo, taagawid tayo. Ay, Ay, sus. sus. Ay. Apay nga da kayo dito eh. Amumay, amapan kayo manan iti resto bar. Ngaglaklako iti tapoy. Kasano nga muda ngay pare? Imbagam ka day. Ita, taadda tayon dito'y balay. Irwaryo ti kwarta nga igatang yo kuma iti tapay. Taagrenag kayo iti tapay dito'y balay. Nalaklakapay. Ay, apay ada tapay dito'y balay banang. Adda. Ay, Iso nga irwar mo ti kwartam, taitad mo kanya. ha! Marituyag, ingkamot alaan ti tapay nga insagana ta. Areglado, maray. Tauray agsasala tayo pa'y iti lambada. Kabayatan nga uminom tayo. Ngam timapan kayo pa'y laang ijay resto bar. True. Kuha. Tay kwarta inteng. Dito na kayo sa bahay na uminom. Ay. Taagarami daktumanan. Saan kat nga ijay kayo resto bar? Ha? Ay. Laklakayan kayo. Sige. Itad ko ti gatang may kuma iti tapoy. Amom gaya mo ti agaramid. Ay, Kapitan Kantatabadong. Dagitilan lakay akas kada kayo saanen arumbang amapan iti resto bar. Tanumabartek kayo amangan numaisagmak kayo. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdengay.